Ade ba ko ye mani gi ye kura ya Asante first. Utimi ko sebi presidential valley mo sini wo sebi Lake Bosomtwe wo no. Wo ba how many months nie? Unya ayi wo sie sinema na ye kama. Hwenia esi wo ho. Ye sene mani ntwa. Ma ye ma ho nye tourist place e betima ko no ma kwa gi ye anytime bia. Na generate scan for Asante man. Ye be sraw pa. Me man ye bi ye wa kire mani mo hu. Because me nim so mo te akire esusu jegu me kan sem enim na digu so. Enti se me mo te Asante man. Ye yi abrante a sebi nyansa wo ne tirim. Onim nyansa onim nimdie. Wo ye babunu na adwene mu doko akire. Ye wo so na obepagya Asante man ma Asante man ye krabehwe no. Enye enso benya se tibon koso ni bi akotra radio station TV station. Na wo cassette ne san ene ade a wo ye so onye propaganda nko na ayemo. Na mde go no. Tira Asante man wi ye bedu se no. Mo pemafu, mo nyina mo pemafu. Sika de mama mo bedi enti ena mo pe. Mo party ba pa wo de na wo ye ma Asante man. Munya nya atwem no wate. Ya metuatua mo nyina mo kama akoma nyame. Obetua mo kama akoma because munni adwempa ma Asante man. Me sika dwane mbedi ma akoma. Enu tira me se me pray for autonomy for Asante man. Ye pray autonomy for Asante man. Ye hwede ama Asante man no. Ebusuafo di ne sei eno wan so TVGH and di ne so TVGH. Ebusuafo so nya subscribe channel no subscribe no like no comment no share e de ama afoforo so nya bia de ahwe an mo somfo kokko Alaska an mo ade nyina ni ene maje makonya afoforo an ene so yeda afoforo ene yeda afoforo ena me de ensem e ba ensem osisi wo Ghana ne sabi aka memu Asante memu titiriu ena me de ebrem. Me pa Asante man koso o Asante man koso na mehwe Asante man puntu na mehwe autonomy for Asante man na mepe autonomy for Asante man autonomy for Asante man na mehwe abusuya me bra pani okatachi afifa de nsem bi atodwa ai ensem bi atodwa na ensem no sebe utie nsem ni ya sebe o odika pa odika na sebe eba enwan say na sebe amene this time yenwan say na amene this time ye wo ye besre wotumfo kro bia Asante kotoko ana okuma apoma pemeba kurura eniema bi wo hono nketenketi wo no ma sebe fa hura maye bramu bi maye eni so okasa ombeti because saadi a yesie yi na mampo hina wonye no babi kro ete wo ne woni krum emra omo apa aban appointee MCC o se MDC fu se hwanfu yi omo ye demonstration se office ne ma se omo mprema santini bi emra medi omo so sebe eho wa bra wonim se wo nod na ni na to na santini kro no nya ukro wa be sere ba bi na wote se wato asante mo wasere e na wote wonom asase ne wo de a enso so be ye demonstration e be sese niema ena na mampo hene da se bo se bo nso nyina bi kro yi ebe frɛ wo mo kasa kyem so wo mo just 24 hours o mo re chat o mo nsa maka no mo kopa kyew na de o ma ye bia si mo ase mi ngo siesie o mo koye pepepe enti mesrɛ nana krowura wadawroma ebi sisi wa Asante memu sabe me menye party politics of some of my channel yeso me mpesa but me de me pre empuntuo na ma me sabe Asante man me pre empuntuo ma Asante man no kura asam no kura da hwa ye nto sabe na waka before say ye be kwa akɔhwɛ video na ba no se wo dwumadi bia pɛsɛ bo hu dawuro pɛsɛ wo ya advert bia fa number yi twago ne frɛ so TV office ya wo amano ne wo Ghana be bia wo bia pɛsɛ wo bo advert wo ya advert wo product bia ho bia fa number ne frɛ wo social media nkɔfa ne frɛ na ye no ni nkɔn ye mbo promotion ye promote mu akama aha why sabe pepe ni ataso bia so wo a wo pɛsɛ utwa wo yie utwa wedding ayie ayfro bibia pesa wo ye bia wo hia video wo hia pictures bia no frɛ number na ye ne so TV office ni nkomo ye twa live coverage ma okra mpo wo yi ase no bibia fa na ma ne frɛ so TV office na ye meboa wo ni twa mo e badwu bi kakra ane ye betwa de be nya bibre sa nya be pa bibia kama de amede e de amount 2 so pesa wo music video frɛ wo pesa utwa movie utwa TV series bia na se bibi na pesa utwa wo fry ba bitwa e de amawo sabe pepe ha ye wo crew bibia ho no me be gada ni abaye adwuma fefefe de amawo
pepepe why the phone number na friend so TV for office na ye beje so why abusia yenko tie okatachie afri fansem bia odi atudwa efa appointees bia ye president John Dramani Mahama odi atudwa no so na ye mra na ye nkyere ya adwemfa saade no se ye ni a ana ye ne ekoye ibetima ko akoye saa yentie enimu nkomo yi why ebasisia so wo voter region de no a aka o de beto ni ya hwe names e course voter region eje no wo hwe mu voter region wo hu nkrani wom wo hwe mu voter region wo hu fantini wom wo hwe mu voter region wo hu anybody a wo free any other tribe obi a obo ni di wo voter region bia voter uko PM Savannah region Enfantifo ni Savannah region wa appoint me MMDC is a free Savannah region by nyina general wa appoint Fantini ba kokura wa appoint Bununi ba kokura in Asante region on the new northness because kana me ho ye na northness na de na wo ye no wo kire obi di baba ba yemo in Asante region MMDC so but before see be koso yenko hwe Asante region NADMO director se wa Asante region yenko hwe NADMO director se wa Asante region then for mo pictures to ne hwe de so okoduru wa Asante regional deputy director of NADMO eye Mutala Musa Asante regional director of NADMO Mutala Musa yenko next when so deputy Asante regional director NADMO and we say Alhaji Umar Muhammad Rabiu Asante region all appointed NADMO directors yenko next when we are no director Alhaji Muhammad Nasir Ibrahim Asante regional director of NADMO and we are Alhaji Muhammad 80 out of 3 appointment ni from the north from Kwano do mo connect now another deputy public relations officer of NADMO Ahmed Tijani Abubakar Asante region why 4 major appointments in Asante region and not even one goes to Asante 4 not even one goes to Anakan all 4 of them from the north Asante region for what to you message your mama dey no very dangerous and nobody is listening we PRO for NADMO in Asante region Ahmed Tijani Abubakar for next one bra director ni Alhaji Muhammad Nasir Ibrahim for deputy deputy so Alhaji Umar Muhammad Rabiu for another deputy bra Mutala Musa 4 major appointments in Asante region on the new northness because kana me ho ye na northness na de na wo ye no wo kire obi di baba ba yemo edu wan ba hweme and I won't mind you so it's not about see a chini northness it's not about see a chini west now or set a very dangerous precedent obi ba no oba be ye the same one mo eyesa mo ye worried the president afi eno ayesi yewra jomama we release MMDCs in Ashanti region in fact we release be a voter region na dani so voter region de no aka o de beto ni ya hwe names e course voter region eje no o hwe mu voter region wo hu nkrani wom o hwe mu voter region wo hu fantini wom o hwe mu voter region wo hu anybody a wo free any other tribe obi a obo ni di o voter region bia voter uko PM Savannah region Enfantifo ni Savannah region wa appoint me MMDC is a free Savannah region by nyina general wa appoint Fantini ba kokura wa appoint Bununi ba kokura enso me ne wo kasei yenko hwe Asante region MMDCs no wonder say akola we timi nya confidence gina Asante mabo e ka say ye ma Asante ni bia me ye MMDC wo Asante mabo if se ne nkomo o modi na kiri amomatie general yenko hwe Asante region Asante region yenhwe MMDC sa wode to na yekọ ahafano north eyekwasi adusai ahafano south Ibrahim Yamba Nelson Isaka Asante region ahafano south west Abubakar Sadiq Asante region hedani for fatuso na mampono enlarge no na mampono yimani free so afi okodu atuma nwa biaja north Imba Zakaria Alembila Achuma Mwabiaja South, Wisdom was Ebuama, Yabo 5, Afeni Yanya Santifo supposedly mienu. Amansia Benjamin Mafo, Amansia West, Manu Prince Morris, Bekwai, Salifu Isaka, Offenso South, Frank Ousua Mua,
ana offenso north eye Caesar champon fusu afa yanko next one now okwa Pearl Patricia Ankra Charles Kofi Ogbei ohine ba kwabena Ando Albert Dakura anu ya adansia sokwa Charles Apia Kubi. Now what will let you see say a very dangerous president Danny may send adia maw project in the CA na yansha say out of Obuasi West ania Fostilab Apia Kanin Ojowu Kofi Williams Ajowu that's the area man when you appear aha Amo Canel na yansha die bi Adiana warrior a very dangerous president na also do the chrome there wa appoint Asante ni dia ho afi yankon yanhwe Asante dane me dia ade bi asende ho me dia to page ne so fa ne project sisi amam ne yanhwe ade now out of the MMDCs our appointed you know yanko hwe eye Afano Southeast Abraham Yama Yamba Nelson Isaka for no Southwest Abubakar Sadiq Achumangwa Bieja Imba Zakaria Alembila Bekwai Salifu Isaka Adanse North Charles Kofi Ogba Adanse Asokwa Albert Dakura Adanse Akrofom Gareba Mohammed Mustafa Obuasi East Ajowu Kofi William Tafo Abubakar anu ya there Abubakar there Sadiq Oforikromo Anwel Sadat Ahmed Dani media yana to page no so ko na ko ready to ya na fato so Anwel Sadat Asokwa general Asokwa ha project we mo hwe project de joma ma ye no Asante region Asokwa Volta region hu ni pa ba kokura etu ko do Asante region Afano Southeast Ibrahim Yamba Nelson Isaka Afano Southwest Abubakar Sadiq Achumangwa Bieja North Imba Zakaria Alembila Bekwai Salifu Isaka Adanse North Charles Kofi Ogbe Adanse Asokwa Albert Dakura Adanse Akrofom Gareba Mohammed Mustafa Obuasi East Ajovu Kofi William Tafo Abubakar Sadiq Oforikrom Anwel Sadat Ahmed Asokwa Amo Kemel Asokwa Mampong Ben Abdallah Al-Hassan Ejura Sechere Dumase Rafiu Adam Sedu Sechere Afram Place Abubakar Isaka Sechere East Ibrahim Adams Bosomtwe Abdullah Hamidu Afijakwa Abre North Emmanuel Jackson Aguma ewe nothing hegemony na jomama yena munyina mo say monkasa no imagine so obi ba voter reje no obesesa Asante fonko de MMDC enti bo moto mbapene imagine so obi free eye ye kana say ayi Upper East ni yesesa Asante fonko akoye vo ayi MMDC ya enti mo ba pene ana mo ba pene ye fa bunu fonko abeye eye MMDC is was Savannah region enti mo ba pene ye fa kamfo ba ebeye MMDC was Sebila and the important mobile penny. I didn't know my may be ID. I am for your ID. Asante I am for Mugina ID. Yen why? Yamum will be back or China. No, so be Yabia. Shanam, and you see, they are inciting other tribes against Akans. No, Mode Kwasia or Shana basement, and Eddie anymore. It will incite the Bio did comfort him, or did you comfort him, or did you comfort him? We will get there. You know, you will get there. And at the end of Jomama, you know, I didn't know why you civil war. Because when people feel cheated, a bedroom may be do or die. And you're very dangerous. And make a number of people and then penning for the higher hierarchy. You know, and I send this idea with my precisely so. You trust to see your you trust to see your dangerous to our democracy. Dangerous to our democracy. Precisely so. Maka muntie abusuafo edini yesai eno an so TV Jesus so nya subscribe channel no subscribe no like no comment no wa share e dia ma afro so nya bi edai ahwe wate ase se mo amote ye wote okode self defense no kan ya no odi kan na so onika odi kan na so onika odi ka baba enti sabio yenya kanfo ye wa Ghana hai
ye be sore fra santimem na ye appoint ye MCC force DC force one for appoint omu ye betima Northern region na omu nyina ya akanfo ebesi enkomo twema ye enkomo ntwema ye kura de ho de asase ewo kurom ha krampo no asante ma bokro mo sase se omo mpene emma sebe santime be di omo so ade ya wo mo na abre wonko na to ba NDC wonko na woto aba ma NDC ye woni ma bi wonu ma sebe producer mo ye ko kan bi se me ka se ye tribalism ye ko kan se me ye tribalism enso so obi aka na no to omu si wo obi aka na to won kasa he list mo na betu dwa for Asante region DC4 ya point wo mo ne nkofo ya point wo mo no Asante do se di na wom wo mu nyina ye nordness nko a wo mu nyina ye nordness nko na Mahama president Mahama appoint wo mo se sori be kasa se Kim Asantefo yi sei enu nti na me se ye pray autonomy for Asanteman no abusuya ye woni bi wonu ma se yante ho asese ni ya support no ya njire mu anya dati ye manom ne na nanom ne bebre o politicians fon bebre se suma so mpeso mo twe Asante ba fom oboto mo twe Asante ba fom ba ye dey untimi na utwo mu ni uwi pusa kentema untimi na Asante nye pe da untimi twe Asante so ma fom da dia politician be ye bia Asante ya Asante intime sradofo enuanum nyina se be mo miemu ne ma Asante nya Asante o mo miemu ne nji autonomy ma Asanteman. You need autonomy for Asanteman. We need autonomy for Asanteman. That's what I need. Dear me here no. Intimate bloggers ani obia wo ye santini bia be hu video we bia no mo me support ye de no me enye ni yie. Mo me enye ni yie de no me enye ni yie. Ne ba ne say na sabi Asanteme makamemu ye appoint president appointida wa appoint DC for nkofo a wotimi appoint only nordness for nkwa enkanya enhajo de ntie ma me kasa so enkenhajo ye nyina se baako enkemfa ye ho but hwe emra appoint se ya appoint ba no ebisi ye ifo Asantema mpobisi kwawu omu ye demonstration ada even egusuku ekoso eye de ayina ye no de se ne yese munko na moto ban ma friends Mahama enti munko na mote Ghana hana ye appoint akania mo se mo mpa akani ensuso eba Asante region ha no de se fo nkwa ya appoint mo ye de amati da de be da ano eno hu sa Santini bia be kasa wo ho mo te sa Santini bia be kasa wo ho because ye nim say ye yimu akanma we yimu so ba Asanteme mu a ye yimu otumfo oje obia se ne ma oje obia se nananom so otumfo Asanteme ye yimu a se bi nkemi anwraga junction ye ni anwrafo town ye ni nzemafo kuro ye ni sebe Fantini town enka ye ni Mozizongo ye ni ahwan asawase ye ni sa ne manema no akamemu ha enso baase ya ye wo we wa ha ye tribe we wa ha we tia we mu wa ha otumfo am obi asase am obi babi etikama na anu am ye afashe mu ye isalai hwene fa na ye sebe mukuta Asante flag na mu hu ni sa wala ba ho babi na efekeke munim se ye nua nyina ye baako otumfo kan se mo se sebio ye ni nordness ye ni obi ni problem sebi katete akomu no na ye konkonto kwakra ne ye kofa anase ye maame ne nananom ne ye kofa sebi northern form ye be waye ma eminya mema de kwako because when start na akon ne wo ho because ye mema tsa enti ye nordness fo ni problem akamemu ye ni mu nyina ye baako ye yiyimu Asanteme ye yiyimu da ye yiyim eto wo ba uka bibisi pe na kamen Asanteme ko kami pe ni ye di atem se ne yenka Ghana ho
asɛm si ada region bi pɛ na ye di otumfo atem saa asɛm no ade no mente ase o monye je tax mfa ma otumfo monye je sabi kemefo nji ska mfa me kro be asante kotoko ji ya konfonati ya sabi na ese ebu agu ya sabi otumfo bo dawuro ebo odwasi ma yesi ya ese ogije sika wo fie bia mu wo krom ha obi yo bebo bi meboa no mfa nsiesie konfonache no sabi o ho no ogije sika na ode ma otumfo ma otumfo ho enso wasi hwe mani kuro nsai because sebe ne nananom gu krom ha ya se wo mu yade a ho no mbekọ saa wo hini we sei yede to no form saa wo hini yede to no form nano nanadom ahene ko America woni NDA ekoye interview bi wo bese osi dialysis hospital ewo dom ahin kru meti sa de meni ji papa wo sa de no ho very good point say or yes I because because ko hini bia so boa pay development akoni kroma enkebema krona ide ai krabehwe kroni mu bema sebe yade bi si wonu ma anya afro ba transfer nipa both transfer free obeba krokesi wana so beba aye kumase ana kra ne nipa no bia wawu saade no say emra o sha ase so oye for dialysis asem ade no eho ade no ya wo so ohia adofo so mumwa no na omunsi dialysis no meti se NDA na so be ginema aye ho ade de ama no menti ho se saade no se nka sebe enka abunofo bloggers ne mfa no nkom nka ho se promote na onye investors no meboa no munsi sa dialysis no wo dom ahinkru na nka emwa kro nketenkete wo ho nyina na nka emwa ka best idea for sa adena nanadom ahene tekiye no enso yenya obia mana support amwa de mudi ni mu an se ma be so kan wese ne mudi di obi kuro hina atem na mudi atem na mudi atem na mudi atem ade pa ofie yene ya ka mo ntia na yesi ade pa ofie yene mo ka mo ntia so ho ya ma politicians abesi mu na divide ye mu eseniema hwede akoso appointees akoso yi yeko kasa se kim omeka se sebe asante for de akan ho bia ene yisi enti ye mpri papa ma yekuro ye de ho de asante man e ba ne se na appointees ba ye appointe sebe DC ni nkofo a ye yi ye asante ni be di na hu ni wom etia na mo nkasa mo bi won kasa asante man ye yimu yeri no ordinance yeni obi bia o won kan ma asante man ho nyina ye baako ye do obi otumfo do bia ye yimu asanke mo bi emetra obi asase so na no video bi me hweye abrante ne se wo sra asante hene pa won pam asante esremfo nyina nkom krom onya asase na mmera boko issue yi ba ye o solve no omoto no mudi na tem won pam omu nyina onso kan won pam omu nyina nko no omunko nkukunkun omu nyina omu yom ntram kuro no mo hwe mukuru yesi entene kuro so enka die di na efese sabio enka yennuanu manya appointees wa asante memu na yesu yenya bi wo mo so tan mu enso mra mo sha ase se mahama appoint no sabio mo sha ase demonstrate se senkronkro bi ni mu ne maja pade bi se aban ne mabi inti mesre asanteman panimfo ye besre nanu me kan say Mr. Regional Minister Wadaroma wa ma for Asante NDC Asante Regional Minister wa ma for MPP Obama asanteman me say wa ma NDC wa ma MPP wa ma political party bia sene wa sha ase a wo ye onwuma no se wo to so na wo yi woni na wo ye saa na ko be shira pa because Obama asanteman sunsum wo mu Regional Minister asanteman sunsum wo mu minimisa ade a me pri na Regional Minister minimisa wo hu a you support ade ba ko ye mani gi ye kura ya Asante first utimi ko sabe presidential value mo sini wo sabe Lake Bosomtwe wo no MPP for be mo anhwem na ni nyina se pasa wo buy how many months ni unya ayi wo sie sinema na ye kama hwenia esi wo ho holiday ahodo e course wo ho no yeseme mani ntwa
my ma honye tourist place e betima ko no ma kwa akwaji ni anytime bia na generates kan for ma santeman ye be sraw pa men man ye MPP fo ni bi ye wa kire mane mo hu because me nim so mo tie kire esusu jagum kan sem anim na digu so enti se me mo tie santeman MPP fo na mo tie santeman mu na ye yi abrantia sebi nyansa woni tirim onim nyansa onim nimdie wo ye babunu na adwene mu doko akiri ye wo so na obepagya santeman ma santeman ye krabehwe no enye enso benya se tibon koso ni bi akotra radio station TV station na wo cassette ne san ene wade ye wo ye so onye propaganda nko na ayemo na mde go no tira santeman wi ye bedu se no mo pemafu mo nyina mo pemafu san bi before na mo kotra radio station mu kumo criticize original minister no mo pemafu mafu na mo pe sika de mama mo be die nti ena mo pe mo party ba pa wode na oye ma santeman mo party ba pa wode ma santeman munyanya atwom no wate party fo na mo chichechi na mo kasetia regional minister no munyanya atwom no na enye onipa nya ade a wosaye yie ade a wo ye ne ye enti mumien support no mumfa munyansa no munim de support na munya sebi nya atwom ne abro na ewo mutrim no ne nipa no be ya abro dodo mama party di mutrim ama abro nyima ba mutrim dodo how come you no say na bene ye tie santimam ha appointee president appointee no wo kan ni video eno maka nwasam muti so afefe mo ni titi woni titi ayi maka nwasam ye kan hu yanim mo hwe yanim say toy ye kan hu yanim Etem se otumfo se ye hia autonomy for asanteman no ye hia autonomy for asanteman asanteman me ndi ye ho ne mfiri wo nsam na otumfo hwe ya first so maye de ye hwe firi krobia asante koto wono no nti mesre ni blogger bia wo aka mem hwase wo ya santeni bia wo blogger wo buru mem no ye blogger na support asanteman ko a wo support asanteman ko so nko ade a me so support me ne ye promote sade no for autonomy for asanteman because ka santemanya kumase nko na ya santeman bode na no nyina fo nkrokoto nya ka santeman ho so ni mo men kan kire mo ye yampum tuduma ma santeman mu na mbrante nya bia ye hwe krofom krofom market esiwo how many years ni mo ba power no mo bedi how many years e wa konya no so mo de mo ni kura ko hweye mudi mani ko hweye Asante Regional Minister Frank Dr. Frank Amwako ehne wo ba power amaro shako ko hu video bridge bia na asai o twate that day na de tie no ko ho no mututu wo yi kwan for to mo shase mo ye bridge no ho adwuma mo anka mo ja to e ko fa wi abehwe na mo de mo nyansa na mo di wie sika na mo di e wo kan mo sesei wicked leaders ya moda ya no wicked politicians na mesre krokro asantewura santemawura se wo moaye na yenje autonomy for asanteman de me hwehwe no ye so TV ni asanteman youth ni ye hwehwe enyina no adofo a omo support me nyina modaroma mo be support me ni em promote sebe asanteman freedom free Ghana fo ni nsam ni ehun toy ni ehwe asanteman enye yi a ye hwe asanteman be jijase na jija na ye yi keme boss ye oba ye wo se omo obi antena kwan mu nton ade pavement nton ade eyin fo no kwakoton ade ni omu die ni ba bia o but opoko kroma di kroma choking ne fie wo kroma nya binie wo kan ne binu mu ka ade so wo ye so ebe boa ma kroma te so tia se sanka mo ba na mu sisi stores dodo no mo hwe ke tia phase 2 ana mo ye crofo market mo ye se wo hospital mo bi machine se begum ye adwuma enkofu wi benya adwuma ye obi benya stock trem on tran kwa mvanto ade ye wo kan mo hwe yanim ye wo kan mo sisei minim se Mahama bae president Mahama bae on che ondu ba bia but ade a me kan wasem ne se omo party obae omo ye bi mini party something ba omu yebi enye party ntiram ba omu yebi omu enka nokure na nokure ba kope enyumakuo bi wa Ghana ha se ya omu hihye sumase omu petimi omu timi ya
mistake no ya say ai na this for ba pass say na ekoso na wodi abro bi kan hwe ewiase se wo kasa wo maame ada na so wu a ese wa mo amote Ghana Kumasi ya mu di abro e de say this for na ba no wo mo na yesi ni nyina no abro na mu di be kam nyame tuatua mu nyina mo kama akoma nyame be tua mo kama akoma because munni adwempa ma asanteman munni adwempa ma asanteman sikadwani mu ndi mu akoma mo na mo tia asanteman mu a empontudu me ba na mu botugu na mo se nipa adwene e wo ho e na an o mo ba mo na e ma se na esi no me sikadwani mu bedi mu akoma enu tira me se me pray for autonomy for asanteman ye pray autonomy for asanteman de me hwede ama asanteman no yeni obie ni asem e wo Ghana ha yeni buru ni ntokwa yeni sabi do mani bie ni problem tachiman mumfanse ntu tachiman hene woni asanteman ni problem o emrante na ene o mo betrans be di atam nyina no wo se tachiman traditional council for betrans ana traditional dis wo betrans be di otumfo atam da emra o mo kwa yi asem ban wo so me address issue no mo say address issue no they respect the man who buade nana no mpene wasem na me ya konfi na mbodi mama muso tachima hene bo mo mama me bodi mama muso mpene wasem tachima hene mpene wasem tachima hene mpene wasem enso abunufo no bi se na tipese o ya ade mo ya ade di tia no se on kasa na kasa tia asante on so onye da tie besere abusuafo so when you subscribe channel, subscribe to channel, like, no comment. No one said the man for us on your beard. Actually, it didn't Soul TV GH. Aye, the Mr. Free Club and took out one say Crowra. Aye, Nana, what that on Nananum. Onananum manum, yes, say, ye hear autonomy for Asantemai. Ye hear autonomy for Asantemai, Nana. Crobia Santa Cotoko, ye hear autonomy for Asantemai. Asantemai, my entire home, and free Ghana for one in some. Ye hear autonomy for Asantemai, dear Yahushano. So TV any I have for yinada the year no autonomy for asanteman the year no abusuya se wo adwuma di be pese bon hu da roma wa fa number na etwago nefa ne frɛ so TV office here ai wo shop bi wo bibia wo ye bia pese bon hu da tita video so no fa ne frɛ na e be bo am ya bon hu da kama wo pese wo shoot music video wo try frɛ ye me fa video bia wo pese wo shoot movie series fa number ne frɛ na ye mfa document me gu set no so me adwuma ma ai e be adwuma fa me movie producer ai me ye adwuma na chenye na me adwuma ye oni mi de oni Alaska ai me sa ye data ye nya carpenter fo nyegu ase ye adwuma pa esuma se obi ani ye ntia ye adwuma wo pese obi TV setup wo ye TV setup obi TV na ko satellite so ko digital frɛ ni nyina ma ye bi pen ma ye bi da se woni se na me adwuma obi TV di obi ni mo ai ma ye adwuma obi TV 10 years ai any Soul TV ya na ye station kan say wo intino o pese o pe platform pese o beda platform so ye ha nkura fra na frɛ be build correct station ma wa bo bibia kama why edin ye Soul TV GH so nya subscribe channel, subscribe, like and comment na share for my ofro so nya bi den enhwe abusua me am di dwuma de hu chia me no ye frɛ me Kwaku Alaska na Alaska nya mi nie intino abusua me di mosia dasene. So thank you for watching the video. Thank you for subscribing to my channel, and thank you to those who are about to subscribe to the channel. Please subscribe to the channel and share and like the videos that I give you.